voin hi April ni somni sangni le somni pahni ania tukin zinga Vairengte o chanchin buina tualchhung chanchin atarlante kan share chuak lenge fair and emergency services buatsaih khotlang froi to 10 special training an nei nimin choma dar somkhan Vairengte fair stationa fair and emergency service department bultumin tualchhunga khotlang froi to 10 hena fair safety and fair prevention chungchanga training buatsaih ani he hun hi fair station OC pu H lalthamwana nakai hruaya SDO civil pu ngen thian lala chuan thusoina nein kangmei hi mason na atana bulthut ania chuti lai chuan kan ro hlute kangral theitu ani thunga department lamin fair week an buatsaih chu lomom ati thu asoya kangmei hi tangruala kan do ho ngai ania chutianga kan do ho awang chuan kangmei laka mitinte kan filim theiani atibok SDO civil chuan mason na kan thoin kong kan siam ani poin kangthel motorkal theina tur kan ngai tu talangaya insa kan ni poin kong nek chep zawng le kangthel motorkal na tur dal thei zongin kan satur ani lova electric line kan jam ani poin kangmei ti chuak lo zonga siam hi department rang ten kan mo phurna atel ani atibok tualchhunga department rang te point kangthel na man ruwa fair extinguisher kan nei angaya chutiang zonga ma kan lak chu atula department ten lekhapoi mo tak kan kolte kangmei awanga achiat lo na turin ma kan lak angaya ni atibok kangmei chhuat thula po mi puilam ten arang theyang pera fair department te hriatir hi atul hleani atibok Vairengte 1 VCP hularam moi ralte chuan tun hmalamin kong nei thei bera in nei tu ten ma an lak to hi chuan malak hi a har sa thin ti soin tun nuwa in satu te reng chu kong hlata in saturin kan in hriatir zel to a kong nei dawa in sa te po kan chhut chiat tir nual to ti in asaibok kangthel konga hian mitin te hi kan poimo hle ani atibok Vairengte excise and narcotic station OC pu si zonun thar chuan kangmei laka inven na konga hian nu le pa te hi kan poimo hle a nu le pa ten kan sir phot chuan kangmei chuak thin tam tak hi chu kan pumpel theiani atibok Vairengte SDPO pu ramthar nga ka chuan tun lai chana thiamna te asan to awangin mi puite kan that che sot hle a hei wang hian kan film khurtok lo thina tunai hian teimale do ila gate stove le cylinder te po hi off thathin ila kangmei chuak thin then khat hi chu kan pumpel theiang atibok hengba kha hianin MHEP hruai tu pi man moi le tualchhunga chanchin bumi ten thu an sei ve bok ani mi bo zong mek zel Vairengte pa mi bo putin lai he ma chu join way me malak na in branch way me sang ten Vairengte khochua lam tlak lam marlam le chimlama anzonga nimin piatang khan zon tan ania nimin po khan zon chunjom le nima sela tondin muna chuan an beidong ria voin lama zon that le ni se anti nimin pialam khan group sanga in siawin Vairengte chaklam sai phai lama group khat ankala Vairengte tlak lam bilei pu le chevela group khat ankala chimlama bilkho thlir le chevel khuwa zon ani boka baga le chevel lama group pakhat an kal boka ma se an mu zo tak lo awangin nizan masa jan rei to lama ama zong tu te hi anon leta nimin khan thatharin zon chunjom le ania nimin po khan Vairengte le chevel rama zon ania ma se nu ma engma an mu lo awangin azong tu te po hi beidongin anon let le hlom ani thudon na chuan putin line he ma hi ramlama akalangai lo thu asoya azon dan tura po hian abodan kim changsoi thei anom lo awangin abang bo hlea khoya tanga zon tan tur nge ti po hriat har sat thu khotlang hruai tu ten an soya heti lai hian nimin chonhulam khan zelangat mual tluang bulvela nimin khan mithen khatten lo muin ei tur an peya ma se an lo chalsi lo awangin akalbo le ni in an soya hemi chian tur hian tukin jing hian join way me hoi hotin helai mun vel hi an zong le don ani police ten chei tha
Vairengte police chuan tunhnai khan an check gate kong tharami chu chei thain rong te an hnei thua ani heti lai hian Vairengte community hall a ommek IR police te chu anom na hi thunei tu ten son sak an tum thu sain BSF te omna mun hlui police check gate bula son an tum thu kan dong Bialtu MLA Vairengte a Serlui Bialtu MLA Pularin Sangaralte Vice Chairman Rubber and Allied Crop Development Board chu voina help Mela nei tura kholian tur ani angin nizan khan Vairengte ron thlenga nizan khan Vairengte a riakin voin chawmadar som pakata help Mela nei tura kholian ani ang hem hin hu chonudar khathian aizol panin alet le khal don ani help Mela voin hian Ministry of Health and Family Welfare malak nain bil khothlir RD block tan Vairengte CHC a help Mela nei ani dona he huna hian doctor thiam tak tak ti anon kal dona inen ti turte tan chawmadar kuwa atanga dar som pakhat in card chuwin registration ti fel tur ani help Mela ron kal tur doctor te hetiangin General Medicine a hian Dr. HC lanun luwale Dr. HD lal lobkima Surgeon a hian Dr. Zawng puya Pediatrics a hian Dr. Samuel Lalfak Omafan ai Orthopedic a hian Dr. Rapat Alfak Zuala Gynae le Obstetrics a hian Dr. Laldu Sanga Eye Clinic and Screening a hian Dr. Zorem Moi le Ophthalmic Assistant pani an local bok don ani Dental Clinic a hian Dr. Samin Zohming Thangale Dr. Zani Lalrut Moi te hanon kaldona awis a hianin Dr. Bizo Monsanga le Dr. Lalrut dikite hanon kaldona ni heng Dr. ron kalde ba ka hian Vairengte CHC a Dr. tele staff 10 an lo troi om bok don ani voina tuisem dan tu report hetiangin IOC Chimveng first line le Chimveng second line Saihapui road le din thar le kong thar atu langa ti danglam thai aniang Police station report nimin khan FIR thelu omlova tangkol lai pakhat rugru nia hriat an man chu nimin khan kolasip kota an thona tangdang kol lai an nei lo ani